Baimana kata laki aim hetait sona hetanuan aan wisneno nanete kanal YouTube GKI YKB nahunu nakotena anu isteno aim alakit at onen amo isteno ama biteno tunan kalau hokam haik mo kay hay mo fumbi alekanan sanat natuin lasinane haim tuti ko usi am tuntaku kay miki hos maus semanak nino amin nuaneno i mabiti na ko wahyu ela boesam ne batafan talante bata boesam nub ani nakan anbe ma anpanat in blua pake ay malakit kiustake ela boesam nim kiso au aum on abakat wa alekot ni watoni le anbe maan panat in blua pake talante in kana oinson fa nokmonas makana maibon fa anbi tong faun sin matan bay manekat alaki usif Yesus ka abakat fa mes inaton karoleku ante ma infaninem in of name on abakat kan mu ifa es lenahin natuin lasinane hitmes atbe matalutan hitmonik heat senuin anbi in amasat ma aklimat aan pino tabui na tongit lasinono nub lehat panat anbi neno paut mahatas henati leka neno anan koinon faninem hitfani on tuaf leat malin lasi nono mese esle atbe kaisa tamkoa atbe natuin Yesus lumin esle tamep atbi nek palsait hitneka knek na oinson natuin klima pahapinan ay nitu infulit tamep atbi munik nino henati atbe hitmes at palu beif matane na kosmanak nino esle at makoy at bionen totis pules masit abaf soit matanuan aan klino o ketahik mat panatani an bihit nekak henati aan lei antuntaku hitmonik nenok nutu faik nutu lasi nononup esle at panat hit bula pake blua leat pake naton hitmonik newton faun blua pake na tuin neno anan insalit esle monit lenam nono nok abal balat lomin at panat hitmonik na kolasi-lasi amleut henati wisneno kanan mapules na nete hitmonik bay manekat alaki aan knino tabui nam nauba kitnak tuaf le antam anbi malinat nenotunan esle anbe piut man panat inbail pake esle intaus moet anbi pahapinan lei amin kaisamniken hem like subscribe mambatin ani neo hi ambiansin ay malakit at onen amusteno amfe kay beef matanef henati haimbe piut ambi pahapinan lei maampaw mamhat hay usif Yesus an koinon an faninem amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.